Bahaye ikaze nkaba mbazaniye ido nido ku biri kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashaka kukubwira ingingo tuza kugarukaho, ariko njyewe nabanje kwicara nkasesengura, izindi nkabanza nkazitohoza, izindi nkabanza nkabaza inararibonye, izindi nkabanza nkabaza surusi, zaba iziri ku bice by'imipaka, zaba izigererayo indani, ariko amakuru nabanje gutohoza. Turabanza tugaruke, nje kukubwira bimwe mu byo tuvugaho. Ndakubwira kuri ambushi karahabutaka ibaye ku Barundi n'abanya South Africa. Ahangaha nahitwa Ruzizi cyangwa se Rusizi mu Kibaya werekeza hano za Uvira. Ngira ngo abazi umugezi wa Rusizi aho umanuka barawuzi, iyo ugeze muri biriya bice bawita Ruzizi, niko bawita. Ndakubwira intambara ikomeye iri kubera hano Mwenga, muri teritwari ya Mwenga, inyuma y'ishyamba ari mu 23 ishaka kuzenguruka igatungukira hano mu Minembwe. Ndakubwira imirwano ikomeye iri kuhabera, ndetse turagaruka ku kintu kiri kuvugwa. Bamwe bari kuvuga ngo ni igihuha, abandi bakavuga ngo nibyo. Ngewe ndaguhaho amakuru yimbitse maze kubonaho, nitonze nanga guhubuka, nanga ko bivugaho, kubera ko nabanje gukusanya amakuru kubiri kuvugwa kuri inde, ku witwa General Omega alias Naumbuka Pacifique, umuyobozi wa FDLR. Byavugwaga ko yapfuye, byahereye mu gitondo bihwihwiswa ngo ashobora kugezwa i Kigali cyangwa se mu Rwanda. Ese bimeze bite? Ibi bintu nibyo sibyo? Ni ibihuha? Ibi bintu bihagaze bite ko hari abafite amakuru batari gushaka kuyatanga? Ndakubwira ubwino ku byo navumbuye kuri aya makuru. Ikindi ndakubwira ku bijyanye n'ikintu cyitwa barikanizasiyo kirimo kiravugwa, ndetse bamwe bari kuvuga ko iki cyamaze kwemezwa, bashingiye ku bigendanye no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibyo yari yatangaje bijyanye n'uko ngo ibicuruzwa bizajya biva mu duce M23 yigaruriye, ngo ibi bicuruzwa bizajya bisoreshwa nk'ibiturutse mu kindi gihugu. Ibi ngibi bikaba bisa nk'aho byavugaga ngo Kongo yamaze gutanga ibice bya M23 yigaruriye, cyangwa se Kongo yamaze gufata ibice 23 yigaruriye nk'ari ikindi gihugu, cyangwa se yagitanze ku mugaragaro. Ibi ngibi bimeze bite? Iyi nkuru guhera mu gitondo niriwe nyisoma, ndetse n'iri tangazo uwaritanze reka mbere ari nayo nkuru meraho mbere yuko njya ku rugamba. Iyi nkuru umva ukuntu yavugaga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanzuye ko ibicuruzwa byose bituruka mu bice bigenzurwa na M23 bizajya byishyura imisoro nk'ibyinjiye mu gihugu bivuye mu mahanga. Ibyafashwe nk'aho ubutegetsi bwa Kisekedi bwikuye nk'intara za Kivu zombi. Urwego rushinzwe kugenzura imipaka DGDA rwatangaje ko ibicuruzwa byose bituruka mu bice byigaruriwe na M23 bitagomba gukurikiza amategeko asanzwe agenga gasutamo kugeza igihe hazasohokera andi mabwiriza. Ibi ni bikubiye mu ibaruwa urwego rwandikiye ibiro byarwo mu ntara ya Beni ku itariki ya 28 Gashyantare 2025. Paul Kayembe Ndingu, hano uyu yanditse ngo Ndindu kandi ubundi ni Ndingu, ni Ngindu. Ngindu uhagarariye DGDA muri Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko ibi bicuruzwa byose bituruka mu mujyi wa Goma, ku kibuga cy'indege cya Goma, Bunagana n'ahitwa Ishasha bifatwa nk'ibishya byinjiye mu gihugu, aho yagize ati bigomba gufatwa uko biri, amategeko akubahirizwa ijambo kurindi kimwe n'amabwiriza agenga imipaka. Gasutamo zose zigenzurwa n'abarwanyi ba M23 zamaze gukurwa muri systeme douanier informatique automatisée cyangwa se Sidonia, ishinzwe gucunga imikorere ya gasutamo hakoreshejwe ikoranabuhanga
ni mu gihe ibindi bihugu byasabwe gufata ibicuruzwa bikomoka mu bice byigaruwe na M23 n'ibitava muri Kongo. Kinshasa kandi yafunze amafaranga ari muri za banki zikorera i Goma na Bukavu, inacana imikoranire nazo mu rwego rwo gukenesha abaturage ndetse no kutabatera uburakari kugira ngo bigumure kuri AFC no kubatera uburakari kugira ngo bigumure kuri AFC mu 23. Ku mbuga nkoranyambaga benshi mu banyekongo baravuga ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwemeje ivuka ry'igihugu gishya mu bice bigenzurwa ne mu 23, icyitwa balkanization ya DR Congo, cyangwa gucamo iki gihugu indi leta yigenga mu burasirazuba, n'ingingo imaze igihe ivugwa. Reka tugaruke kuri kino kintu. Nibyo koko ibintu biri kuvugwa muri iyi nkuru nibyo. Iri tangazo uyu muyobozi ushinzwe ibya gasutamo witwa Ngindu, nibyo koko iri tangazo uyu mugabo ni abihakana yari yarisohoye. Amaze kurisohora bisa nkaho yarisohoye ari umwanzuro we ubwe ku giti cye yifatiye, atari umwanzuro waturutse bukuru, cyangwa se atari umwanzuro waturutse kwa Tshisekedi, cyangwa se atari umwanzuro waturutse Kinshasa. Uti habaye ikirero uyu mugabo akimara gusohora rino tangazo, ikintu cyakurikiyeho ngo Kinshasa yamucanyeho umuriro ku rwego rwo hejuru, bamubaza ngo ibi ninde wagutumye, ninde wagutegetse kubivuga. Icyakurikiyeho njyewe ndibuka mu gitondo cy'uyu munsi njyewe nabyukiye kuri indi tangazo, kuko iri ngiri naryo nari naribonye rivuga yuko ibicuruzwa biturutse mu bice mu 23 yigaruriye bigomba kubarwa nk'ibicuruzwa kuko biturutse imahanga. Uyu mugabo witwa Ngindu niwe warasohoye rino tangazo, ariko noneho yivuguruje yandika irindi tangazo rivuga yuko ngo habayeho kwibeshya. Ibaza umuntu we ubwe yandika itangazo yivuguruza we ubwe avuga ngo habayeho kwibeshya, ariko amakuru njyewe natohoje nuko leta ya Kinshasa yamucanyeho umuriro ngo yari yabikoze ngo mu rwego ngo rwa patriotisme, ngo rwo kugaragaza ko nyine ngo acanye umubano ari nyine atifatanyije naye mu 23. Bo nibwo rwego yari yabikozemo, ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi ikintu gikomeye akoze, cyuko ashatse kugaragaza yuko leta yose ari ifashe umwanzuro wuko yiyomoye koko ibice mu 23 yigaruriye, cyangwa se wuko yemeye balkanization. Kandi ikintu cya balkanization nubwo ko ari ingingo imaze igihe ivugwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse ikavugwaho n'abasesenguzi mu bya politiki n'iby'intambara, ariko ubundi ibintu bya balkanization hari itegeko bivuga yuko ikintu cya balkanization kikazongera kubaho uko byagenda kose. Kuri bamwe ibi ngibi bikaba byitwa nk'inzozi, kuko ngo kabone n'ubwe mu 23 yagumana bino bice, ariko byazakomeza byitwa Kongo, ngo ntibishobora kuzigira bihinduka, ngo bihinduke wenda ngo Repubulika ya Kivu nk'uko abantu bakunda kubivuga. Ngo ibi ni ibintu bishobora kutazashoboka n'iri na rimwe mu gihe amahanga yose agikomeje gutsimbarara no kuryama inyuma ya Tshisekedi. Wenda koko bayigumana, ariko ikintu cya balkanization cyo ngo ni inzozi. Reka mpite mva kuri iyi nkuru nkubwira ko gusaba isubiye uwanditse itangazo nyuma yari ivuguruje. Icyo ngicyo ndakikubwiye. Reka noneho twigarukire ku makuru ya General Omega Alias Nahunduka Pacifique, umuyobozi wa FDLR. Uyu mugabo twaramubitse, yewe ndibukana Lieutenant Colonel Wiringoma ubwe nawe ubwe yitangarije ko uyu mugabo yapfuye. Amakuru rero yaje kuvuga ko uyu mugabo amaze igihe nawe afungiye Goma yarafashwe. Byatangiye bihwihwiswa ari umuntu ubishyize ku rubuga rwa Twitter, nyuma ngiye kubona mbona ikinyamakuru cyitwa ni umunyamakuru Umuseke wabitangaje, nyuma biza gutangazwa none n'Umuseke, nyuma noneho baza kuvuga ngo nimvaho nshya ubwayo yarabyitangariza. Ariko noneho umunyamakuru w'ikinyamakuru Umuseke hari ijwi ritoya numvise we ubwe yihamagarira umuvugizi wa M23 wungirije witwa Oscar Barinda, aramubwira ati twebwe ubwacu twigiriye mu ndaki ya General Omega, ntabwo twigeze tumubona, ntituzi aho General Omega yarengeye,
General Omega ntituzi nabo ubwavuga nibazi niba yarapfuye cyangwa se niba General Omega ariho, ariko ngo ahakana ko batamufite, ndetse ahakana ko n'ibyo kumwohereza mu Rwanda ngo ari igihugu. Ibyo ngibyo ni ibyavuzwe na Oscar Barinda, umuvugizi wungirije w'igisirikare cya 23 cyangwa se ibinyeshyamba ze 23. Ntituzi neza niba uyu mugabo yatubeshye, ariko reka turebe muri vare, turebe mu nda y'isi ngo harimo iki. Amakuru aturuka mu nda y'isi ari kuvuga yuko uyu mugabo koko General Omega ashobora kuba hari, ahubwo uburyo M23 yatanze gakwerere imushyikiriza u Rwanda atari bwo buryo uyu General Omega agomba gushyikiriza u Rwanda, gushyikirizwa cyangwa se gushyikirizwa u Rwanda ngo gusa akaba ari, ahubwo ngo uburyo bwo kumushyikiriza u Rwanda ngo bakaba batifuza ko hari na media nimwe imenya ko uyu mugabo yaje, ahubwo twebwe tukazajya tukumva ari nk'i Kigali. Nabwo amaze igihe barakoze ikintu cyitwa iperereza ryose rishoboka, barangiza bakatubwira ati muze n'ikindi burya, ati muze mu itangazamakuru muze tugire umuntu tubereka, bakamutwereka badutunguye, bakamuti idore General Omega turamufite. Ngo M23 rero ikaba yisubiye kuvuga ko uyu mugabo yari mufite izamwohereza icyo agiye kumwohereza, kubera ko yabonaga itangazamakuru ritangiye kubikurura no kubimenya, kandi ngo badashaka kuba bakora deal yo kumuhereza u Rwanda, ngo bamuhereza u Rwanda ibitangazamakuru bibizi, kuko uyu mugabo agomba afite ibintu byinshi aryozwa mu ari umuyobozi wa FDLR, bagomba kubanza bakamukoraho iperereza. Ayo ni amakuru aturuka mu nda y'isi cyangwa amakuru urebeye muri vare, ariko bitakuyeho ko umuvugizi wa M23 yabihakanye rwose, yavuze ko bageze no ku ndakije bakamubura. Ariko amakuru nk'ibwiriye aturuka mu nda y'isi avuga yuko umugabo ashobora kuba ari, ahubwo badashaka kumutanga itangazamakuru ribize, abantu bose bahure batonze amakamera nka kwa kundi mwagiye kwa gakwerere mwese mwamanitse amakamera, amatelefoni, biki byose. Ayo niyo makuru ya General Omega. Reka twigire ku rugamba rero. Ku rugamba ahantu hita Mwenga ni teritwari nshyashya M23 yinjiyemo, ngo kuri uyu munsi rero hakaba hiriwe ikintu cyitwa imiripuko hagati ya M23 ndetse na FDLR yahungiye hariya n'abasirikare b'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC. Urugamba rwahereye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ndetse ngo rwagejeje ku gicamunsi, urusasa ari urusasu, nubwo ngo nyuma y'igicamunsi imvura yaje kugwa bagasa n'abahagarika. Andi makuru ntaramenya, sindamenya niba uyu mugoroba hakirimo imirwano, ariko kugeza ubu ngubu uyu mugoroba imirwano ikaba yibereye ahantu bita mu kibaya cya Rusizi cyangwa se mu kibaya cya Ruzizi. Abo ngo ari ikintu cyitwa sharing, ariko sharing yaje ikurikiranye na ambush M23 yateze abarundi bakagwa mu gico mu masaha y'isa 7, hagati y'isaha y'isa 7 n'isa 9, ngo M23 yateze ngo ndetse ku buryo haguyemo muri ambush haguyemo abasirikare 3 ba South Africa, hagwamo n'abarundi bo bataramenyekana umubare, ndetse n'aba FARDC bakiya bari bifatanyije n'abarundi, kuko bino bice ubundi birimo abarundi ku bwinshi, ndetse n'abanya South Africa baheruka kwambuka, cyane ko nkuko nabikubwiye hano uyu mugezi wa Rusizi ugabanya, nuvuga ngo hari igice ugabanya u Rwanda na Kongo, akaba naho n'igice ugabanya Burundi na Kongo. Ni muri iki kibaya rero n'ubundi urebye wavuga ko ari nko mu mupaka cyangwa se mu bice by'imipaka iri hagati ya Kongo n'u Burundi, niho rero habereye ikintu cyitwa imirwano, ngo kugeza n'isa no Rusizi cyangwa se Ruzizi mu kibaya, ngo ikintu cyitwa ikompura ririmo riravuza ubuhuha, bigaragara ko ngo M23 isa nkaho yari yabinjiriye, ariko bakaba bari gushaka kuyikura muri bino bice bakoresheje ikintu cyitwa sharing, ariko sharing irimo imbunda ziremereye z'igisirikare cya South Africa ziherutse kunyura no ku mupaka wa Gatumba, zari zivuye hano ku kibuga cy'indege
cya Melchior Ndadaye International Airport, zambukana n'abasirikare b'abarundi mu makamyo, abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba Ramaphosa cyangwa se ba South Africa baherutse kuva muri Afrika y'Epfo. Ngira ngo ibi ngibi byo nagiye mbikubwira. Muri make mu buryo bw'incamake nuko update zifashe ubu ngubu imirwaniro hano mu kibaya cya Rusizi cyo mu kibaya cya Ruzizi hano hafi na za Uvira, ndetse indi mirwano iri hano muri teritwari ya Mwenga, aho M23 itaramara n'iminsi 2 ariko irimo iravudukana ikintu cyitwa FARDC, FDLR na Wazalendo, kuko ngo M23 irashaka kuzamukira mu ishyamba rihari kugira ngo imanuke itunguke hano za Minembwe, imere nkaho izengurutse FARDC na FDLR ndetse n'abasirikare b'abarundi bose bari hano muri za Uvira kugira ngo babaturuke mu gice cyo hepfo, hanyuma babahinde babazamura, noneho bisange nta bundi buryo usibye kwambuka mu gihugu cy'u Burundi. Uvira bayivira muri mwe kuko hakurya ikiyaga cya Tanganyika, ntago baziroha mu mazi ahubwo bagomba kwambuka mu Burundi. Sinzi niba plan M23 ifite ku Barundi ari iyo kubasanga iwabi Burundi, kuko urebye uburyo bari kubazenguruka, ama operation bari gukora yose nagamije kugira ngo M23 izenguruke Uvira yose n'abantu bose bari muri Uvira, hanyuma izakubite bazamuka basubira Bukavu cyose basubira Kamanyura cyangwa se bambuka mu Burundi. Sinzi niba rero kwambuka mu Burundi M23 itazabakurikiza urusaso. Izo ngizo rero ni zimwe muri update nari nkuzaniye kuri uyu mugoroba. Ubwo rero reka ngushimire cyane, habonetse andi makuru adasanzwe nayo twayakugezaho, tuba turegeye 5 kuri 5. Ubwo ngusabe gukora subscribe, like, share na comment, ndetse mbabwira ngo turabakunda cyane. Amakuru yacu rero nakagaruka, kandi tubabwira ngo niba utarakanda kukazogera urimo urakererwa. Dusubire rero no mu yandi makuru. Nitwa Storyteller, mutangazaji wa habari RPG cyangwa se Rocket Propelled Grenade.